Iam jagat sing intipen sarubatara rarapan hormu keron pon. RV Karbo joini Rongthang Fest Lunkana Joarni Kelar. Dipurong supipen malong sokida matuwar kay no hektiga jok kachelenga pan katora. Kardom nili Karbi berda tamang thare chisong tero number tang tan pen RJ tham. Preni pai inko rehini arnia nerdo porpai Kresia por malong pen sarupathar arada tumapan panong ponsi em jogot sing tiametang ahemalong ason son ahormu keron po. Hormu keron amailong RD ke pidun lake VDC Chairman Riso Sinar Honaram Singnar Nasing Rong Hang Pen Chinglok BJP Local Committee Lapen Chunbang Atum Chitong Dunpen Bangso Sai Pangchingpon EM Ing Tipen Lam Teke Jaipon ke Kevang GR ni Anta Karbi Hotel Mas Council Department Pen Kerap Kelong Kedoan ke Rada Tumalong Hormu ke Palipet Japan BJP Local Committee Atumapan Than Pachinidun Lapen Asonson Golf Pen Kelong Anke Rada Tumapan Keron ke Baka Pachetang Pon Pet Hekjapan Bor ipon bom luputa Rada tumapan than pachinipon Rada tum kaching turpon Hekjapan Bidi sore than pachinipon tu Lapen RJ Road atowar sita Prabjin pen Selampon po Lapen misen ki junalang Kapachetang pen Japan ta Bor ipon bom lo BJP asong kipang tang pon tujia puthak Upen chinglo Pinang analam Chithan chimum padupon pen Misening samjin pen Pachun pon Rongthang Mini Fest Prenipai Inkoresi Arni Lunkana Malin Pen Kapajo Giarni Lo Bonta RV Kijang Adaka Vedada Jok Lunkana Malin Ajay Megabanke Arni Kapreksi Pado Turong Popusi Tirikam Pen Pachita Dipu Rongthang Klim Summer Club along Pre Crazer Cap Arni Pen Kapang Cheng Rongthang Mini Fest Ajay Meg Pre Nipai Inkoresi Arni Lunkan Amalin Pen Kapajo Giarni Lo Bonta RV Kejang Adaka Vea Jok Lunkan Amalin Ajay Mek Arnika Preksi Pado Tupu Pusitirikam Amai Pen Lamte Ceparai Rongthang Klimsomar Club Pen Kapado Nonapong Rongthang Mini Fest along ta Klimsomar Angbong Asonson Kachapate Ajay Mek Pado Dipurong supipen malong sorong kedamatowar ke hinuajok munira tum gari motor kacheleng kisung dotang lupusi ronga sor kat news apherang ke apan than pachini Dipurong supipen malong so kacheleng atawar kahinuajok ronga sor school kedun atum lapen chukomar arat katora dotang lupusi ronga sarte ningje towara thai pera thai kewagajok auto rickshaw car hai hui Kewek lapen motor kachipek apan anta tora nang luputa ronga mekar chimin rinti. Malong so arong ngasorapan. Election ahud ratchari asong atum towar kijun alang. Karen nang PG puningje. Bonta. Election haidet apilote. Election ahud kaningje alam chaktene etiti pusonta. Malong so arong asarte ningje. So towar aputha kenali matha bom no nimli masi kai kai mat la so towar helat bom hai. Nili methang mata gari do ke laso gari kidam ke wang tha gari kostopik towar hadi kahin wa jone gari mata kai mat abdamom hadi mat kasik sak dopik gari ta lasting te gari chot kello muni da tumta kidam ke wang kasik sak do aku jodaka accident da batai dulu lahai tuar kahin wa jone angge sorsa nang ko losia mi ma tom han thai di election aprang ke wang po rong meeting batai nang do po dak lam dogin ningge kang po to ne tum yong sinon sarkar sulilo pulon te hadi angge ali tame kali hok ne tum nang klem piji kijunalang tame nang klem piji wanji la karen tame mathanang ne tum nang klem piji pu ninje kang po apit alang tum hadi election haidet pen amethang ang hoi chingni rep lup lonte la ha towar alam lang alam
karena lam ta tini datiti non pun nil tum rong kep rong prinya rata tum kisung dak non puta judun ne pleng nil non malam so por phan dihena pharman birta mo ington ponik senen Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo pivotot birtalong wang tulo. Dokmoka Police Station ang kang prinipay inko rahini Arni tilip plira minute crate truck apormalom denarong NH36 atuar pialong ihumapait Quebec abang puapan Maruti Wagoner R. Kepatong dun pedajok ahiring tangrak pen aring ahu kisso. By Quebec abang puamen Simon Horo Arta Tom Kebra truck pusi pangtheglo. Lapen Maruti Wagoner Quebec abang puamen Pulam Sharma pusi pachini pon. Bike a number AS01 AD 9354 Lapen Maruti Wagon R a number AS01 AH 8547 pusi pangthek ponlo. Bike Quebec abang pu ahiring tangrak pen areng ahu solo. Nonama dogmoka se kachilang ahem along se kelang jiaphan pontang lu pusi birtalong. Kepathua Berta Arjik Tham
Bogojan South Division ang kang hanjang lang solong prenipay ingko rahini arni pen Bogojan Block ang kang football ke patu kachipati pangchingpon. Dipu Nehru Yuwa Kendra pen hanjang lang so youth club atum pen owe kimi angbong football ke patu anat kapachi hung jiapan prenipay ingko rahini arni pen Bogojan Block ang kang football ke patu kachipati pangchingpon tanglo. Laso kachipati prenipay ingko rapli arni ansi Joji pusi Bogojan penili tuma perangke katnyo sasai hemalong birta nang pali. Pini primetime news sa bangkila po ang si Kang Ton Poniglo, laibom na kat news sinang dumithag me kurang tu.